Ugima wa mwiri ukireherwo ni Travel Insurance kuma CIC Insurance Group. Gunyitio geni na gikeno na guririkania ati tabarira itu ya ugima mwega wa mwiri turugamirirwo ni CIC Travel Insurance kuma CIC Insurance Group. Ehitare geni urafanga kumagara guthie gathabari uthie Seychelles uthie Mombasa uthie Githumo kuri guthie urenda guthiri tetikira kwaga stress ni amu riu ni urarorwo ni CIC Travel Insurance taru ginya ririo ceragirwo ni ndege murigo waku gacoko koroka rigo kwambiriria nako riu maundu macio mafatarite makweherere tondu utatembea bila stress tondu CIC Travel Insurance iratigirira ati gikorwo ni maundu maku mothe akorwo hitarigi ni maundu maku ma afia kurorwo ni ramamenyerera na njira igwete tamatumire SMS thini wa 22471 ona kana thini wa WhatsApp 0703099000. CIC Insurance Group maugaga we keep our word. Muthikiriria tukwamukire na Dr. Anyeke Ngatho ni kunyitwo geni guku Prime Care Heart Clinic guku Anderson Center na Ruby Hospital. Ndacokia ngatho na riu mithemba itiganite ya high blood pressure neri kwino riu pressure hindi na turona mundu ria mbere ugiwa andu 10 mena pressure tuge igana andu igana mena blood pressure 90 thini wa igana makorwo na pressure ritaga primary hypertension na primary mina gutire kindu ungihota kuga nikio giatuma pressure we yuke no kaigi na kaigi no yuka atu tukona ni undu wa genetics tukona uyu niwe tatawe chowe nyina ithe koja ikoro baba na mami wanyu mena pressure chances ya kugana pressure ni very high gitumi gituma mundu akone wetagwo primary hypertension tugwade na gitumi no iroka ni undu wa ona aging ire ni mundu urathimirwo miaka to tugaga fiu no aria mekite research wa pressure ni moya ati na makonania ati uikorwo na miaka 40 andu eri thiini wa 10 20% makona pressure agio na matioi wikinya miaka 50 ni 30% wikinya miaka 60 ni nuthu ya andu acio 50% na tugaga ati if you live long enough pressure ni ukaga ari normal aging process no tugitaga ni part of that primary kila kigiturivaga pressure mundu aikorwo ena genetic predisposition na miaka ni roka ni weight to mundu kilo ciaingiha pressure ni korwo era ikirego kana ni kuri andu mutonaga na kiria gituma pressure ihota guikuruka na ikurukia weight karigio no rathi athimirwo na miaka ni undu wa miaka ri pressure igacoka koguo na mundu uri aikurukia ni undu wa guikurukia weight ni agire gwikuonya mweta go surveillance no kibutumi kimwe kia gutuma pressure yuke aging weight na ukorwo mwenyewe lifestyle ciaku ni iria itagiriire mundu ko uri agacumbe biu ta uri ng'ombe ri iheago iru ng'ombe no iri gathara ikagiro gacumbe nigetha kagie ga taste kadu akorwo we mwenyewe akorwo ni gacohi ni urakunda biu njohi ni one of the causes ya blood pressure na ndura mako makinywa gukunda biu kiudagitari ni tugaguo mundu taranywa njohi reke ikare uguo to kuri amwe majiriria ri ni mohwo ni itagwo njohi kuria gwitu niguo riu wohwo ni wathira tondu utanyuite nduraigwo ukihota kurutaira waku riu mundu aranywa njohi excess na excess ni kuga aria makundaga uginywa turia tu export twa tene twiri na makiria ni ukiritie ugikiria thiku 3 ni wa wiki koguo yendaga kunywa kono uranywa ikoro icocio akondo na control mitheme biu mitwe adui ari thira mtu mametaga iblis riu njohi ni one of the drivers ya blood pressure no kuria tuona kio kigikira pressure ni hindi ria mundu kilo ni cingihire muno na ni mundu wa kungorota we kungorota kwe murimu na we ritwa wetagwo sleep apnea syndrome andu ni makona sleep apnea syndrome ri acha niyo makoro magetisha kwa andu aria makoragwo na we mundu mrashare the same bed tondu mucio mwina akikona ni athie ni atiga kuhihia ni ahora niguo na tukora ahora ni tondu miruke ndarahota kuingira mahuri ndarahota kuhihio na hanini agakira na hende wa kira ri mwiri uruta chemical nyingi muno cikoragwo igikara nda mathaa 24 cikabatia pressure riu iyo ni yetagwo sleep apnea na andu aria makona lot of it makona ikihudia kugeo na kiria tuhota kumanyita na ona tukimoria ciuria ri mundu wa sleep apnea mundu rangorota na kiro cio ni ikirite na igatuma akorwo ni kuya na blood pressure ri atida agicunga oe kanitha ni aturukire agitwaithia ngari ya muturi gwajira gatiri gwate mutumia kanjira ati muthuri wake wakinya traffic jam no bakamwire muthe ni higureirwo to ni aracunga thini wa traffic jam riu koguo kwi maundu maingi muno ma rehago ni undu woritu ucio na magatuma pressure kore kionekana kiabata. Thank you. Itagire uri othe ria ugi Dr. Anyeke ni tukurihithira makiria ni njitagwo Wambui wa Muturi na ugima mwega wa mwiri ni kirathimo. Ugima wa mwiri wareherwo ni Travel Insurance kuma CIC Insurance Group. Ni urabanga guthie thabari
CIC Travel Insurance irakuhe wiyathi wa gucera kuri ukwenda utari na nganja. Kuma thabari cia hi na hi cia urigiti, gucererwo ni thabari ya ndege, nginyagia kura kwa mirigo ndege-ini, CIC maratigirira ati ni wathie thabari ciaku wega kuringana na mubango uria ukuiganana na mabataro maku. Cera kuria guothe ukwenda thi ino wina CIC Travel Insurance. Tuma SMS kuri 22471 kana utwandikire WhatsApp kugerera 0703 099 000 kana ucerere www.cic.co.ke. CIC Insurance Group, we keep our word.